asem kase papa na so kwoto se obi asisi obi na wo se twanada pa na wo hwe nipa kro no sabia kusabia nya do onkomma sikasem nye ohia dokro no a na wo se wiase ankasa no emutena ayetana enya asem ketwa wei ene Sompa Asem Mpe Nipa no so ba osima enum ewo Sompa 93.1 yedi atwaguo ewo Sompa TV no so eno tika kire obi no obi so enkan kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no wo mu aba na wo mu aba so ane pabene so ena wo mu aba no sanse dodo no a ena atwen aben wo mafidie ewo santemam ha enya asem ketwa kra wodofo ena asem kase bezi o ena asem ofia o na obi abotaye ene se ko besi dai ede eja ne nkirinkafo nanso de be na asie ewo mampontia fam wo ayasem o ayasem kase pa o ena asem na e bana no odre na awre ho papa ene wo krofo bi wo so awade ekodi wo ho na se wo kokogye na sa ade na che na ne bo no kosoro na ne tua no so ayo mo den na mo de mo nka mfa so pudu o mate enso ade afiri so ayasem kase no ena na Sompa Asem Mpe Nipa ye be pagya ede ato ya proso nya tunu sre na ya tunu abasa enwa da so ye de etomonim adi ho nkomo wo ya futu semnim se adai why na enemi wo fie no omanfo efreme na ofosuo na ya na futu sem ko fefre he na enu ade no de obi obefre bia wo so mama mewuro aho na etesa ade na chese wiase ankasa na obi awo hawo obia ewo hawo na sikani kura betumi akasa na mekura adai sanse se wo ya transport wadwuma na bosome ne ka ebe enum eka fomu a di akasa wi obeka bi ena dien ena ye de etoa so se adai enkomo no ena ye betoa so kakra awuram edie bei ena ema obi etumi ka se adai eye ne boni bia wodi ena nyame esu etua ne so ka na kama etua ne ka na ne pempi die bei ena ma obi kura so tumi ka se adai ewo na brabom anase why eno enkomo a eno amanfo frɛ me papa eno ti die be na ma amanfo etumi ka se adai na me kura nya me bo mi seni adana me nkuwan etumi ko na sanso hwe amanye wi etumi etome ene ye bedi sa nkomo no de afiri ho the nation sanker of alumba ne do den se gunebo den se gunebo odwene ho sanse wi aso ho na adwene ho ya hweye den se gunebo the nation sanker waje na adwa wo muna samwa kokote eno ahwe se na otwefa ne bo je se hwenum sonsuo je se kata ache no na nyi onnoa ya kwanye timfuturo no a tikata no a mi ana me bobwa afefam na hwentian ne akakaduru amawe no yichimu a de bede bomu be yiye ne nyina ya akwa asem me nyinni sa American futuro betime makata aba hosa na ye se Trump no na memempe na asem de so no American futuro ni ho enye sure eno ene nkoma ye ba bedi ede afiri ho why de be ene de sakasa wi eba na producers ye no omudi dwuma kwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so ntwen mani na so hwa ena ye begina kokko sachi yabo Fletcher omoka jagum e production room ho e ma Sompa Asem Mpe Nipa wadawroma ene anya bi ade ato aproso na ye betu resre na ye tu na basa na ye suamu ade maka to se dwumadie we so aha na abatem panisem aha ena abatem komode aha na afutu semo emu ohwam na tetena brabo aha ena obete no Sompa Asem Mpe Nipa no na wukọ master control room so a azuka wo ba dwuma kwa azuka na awobre ma so ahye sing na tibi na na mo be frɛ mi free mi office ho na menim se awo no ebi nka no a ne na nam ekoemu pneumonia ho azuka ajo abranti a ye frɛ no obed omunyine kajagum ewo MC aho enya asem keto akora osika ene de mani ntwa ne so aba beduru so a nana ya wono ene master technician Emma Trawa Media Company Sompa 93.1 Kumase omunyine boy chidrom ka kire wo bi omunyina ka ho na eso na ye obi ka kire asanteman ye obi kire asanteman enya asanketo akora kofro bofo mpa bema asuketo ami pebre
na asa ya Aboagye fosuo ni nti fosuo mini funtum pa akatachie srebia bonchena na atwetwe kodi ewu atwa miansa ne yakosa me na meti adwa me de Sompa Asem Mpe Nipa bose asaje so wo kiti kriki osi akokọ omu ya yenro ne mpaboa da biada ya fa nchi akase enkoma ensamfo madam fopa no ewo swame ye frɛ no nana kwame enche na ase eba na yiyo no ebeba so ewo buaman soku yeduru buaman soku so a na yenko chia ante ya maame empom etesei na sei na nano no yenko na yenko chia no kama pa yakọ yanim ten na yeko akoye obi ka tira asanteman obi kire asanteman ene ewo dwumadie wi so the nation sank bibia agbako papa wa dia ya dia ami ehu han foforo ndie ka se nhira ne ne die enka ne dine yeshira urade sa wi a na afi nso so no yeshira eye adofo ni adofo ada ne de nyina omutie dwumadi ekoba ne sa na ese mo ana wose mba ha because baby a hihemu baby a hihemu kama mo na wose mo jinji mo no ndi ya urade show ni abamru ni nyina aso ndi ni fo ha ndi afodi na kodi demo ndi ya mi show ni pa bia me ma me ni ta hotel hedwumadi sa na eye majoana bedi akono ono so hwe mini akosi ademfo aso afidie da ha enumere wo hedwumadi Kofi so me two brothers list we afane ne Kofi Mensa omunyina wo fi omohwe me na afi me yire dofo akua jeni nso so na fidie da ha wo hwe my first born was dada nana manzo hedwumadi pa ya onya jimi lo betumi apa no duru hala ya man ya kono no bi egeti agati anzo bi se dada as my first born wa ma 5 pa na he moti bi one na mo ani wi esa o se o siribi ya mi nshira omunyina ka ho na brabo no eso granny so chi anache noki ela nene maami afia mo ne noki ela kwa na o maami nkra wato nkra maami nkra se me famra na na me sina ada nipa no a woto nkra no what deleting number na me koka ho ase mi ase na me sina ne nipa no frɛ no wen le ka se number ndi ni phone so na ya kasi o asemi so mo hwa no akro be se mi yire finance o meka o so meka kan na se ye ne na nsem ka ho di me fi amecha no ma chia grani na ma chia ela ebi obi anya mi nshara na onyo omunyina akese ya yeshia se ya na ofutu se ma na ye hwe ni musa urade be dum presla ono na otra Mekom junction aso the next junction One yetiri ho. One yetiri ho no. O ne ho afa. Ne ho afa pa. Ne nsa no so afa. E no no amu afa. Ono amu so afa pa. Ah, we nice. O hwe ne so na de ye ne bibia. Ehwehwe nko a. So so po Asem Mpe na o na so mpe. We ge so do mi ye o. O ma men kra o. Sa. O so po Asem Mpe na so mpe na Asem dia. Oh yeah, Asem. Oh okay. Ti me hwe ne start am ma type on guy woman. Okay. Ene da bi be singunya. Ya we do bia. Na kwaku na pom ye de. Okachi producer say won't member. Me no akwa no hu na tu say no yare. No wo po. Eno po. Na no amankenye. Kata na mu say no yade o. Eno akata ni atini ni kwa so oba na ekodi ba bi ntire o so oba be papa mu na fe. Wodi bi ko yare. Ampa. Ya fa check say ma sida wo chef center. Ono so na ya de ba first service. Wo kwa go fodia. Wo po adwuma papa. Ma TV. Police worker or your guys see that papa ni share will be bad and you be bano we nipa na fi watch ya Bible no kwafo prophet Joseph Mensa I want to see nipa ya no abo abeti eze wa ben no no o nipa say na o ya de no asiriketu abi no agya ya fanchi yankoma prophet Joseph Opoku adwiritia o gadwedia je say dia Jericho no ne ko den prophet down when you yell when you dey down keke
Ujada wana anya. Nyame kwa kunyame yense nkyerɛ ni o. Yeah, nyame ya. Sɛ wobɛtwa asɔnde ho na wo ha otu atwa. Tetini ya didi agro. Oni yesi wa matumi abam. Ujada anya da ho kwa na BBS. Yes. Osa me peda ko twa da ho. Oh ano den. Ano den papa nya senke. Nyame senke ni. Sabi oda ko nyam wa sra. So rasta. Ezo ase team Sompa for no. Okay. Dwumadie no na yegu so duru ba bia e wo se ye adofo mu nyina ka ho na eso sanse omo ene mpempi no yeso etisi fom a omo so bu ya bati e de afutu sem ketua bi bhim ne atumi atene yeso ekwa ne ekoye nim enrada ye de to ewiase man nyina anim se adey why na eye kasa bia se wonhwe ye na ejina wo so saa no a saa kasa we enami wo fia no metwene ho se gina wo so che wa we banu adey na de menko adey so kacha jawre ho kasa no de ye beka na ye pese ye busa ye ho se ede be na esie ansa na kasa we aba ye mfom so bi e na asotwe e ba ye so na asotwe ne ba ye so na gina ho na sese de ho kire sia ba no semfiri yeso a eno na masa akasa ne ba na ye di ahokyera boni bia wakwa akodie ena de bia wo hwehwe won sankan ye se ye adwuma se ya bawo se empokura no obi de uka na obetu atua uka no eye boni bia wodi ye na nunti na sansa kyerene no ba so ana ntene ye busa se ye sade ye kama na etua wo so ka na efiriwa ana se efirifie why no emunsem no se kaze ye baba mu a ano odem pa eno ti no ebinom amoa ewo kumase mountain so wofiri na kura ase aba ni kurom keto eba no na ko ye okay na so se da bi mame kokuro kasiem na se de nyame ase ahira me no mekwa keto ye kura me metumi dia treme nkwa bam obeduru kumase duru nkran no sikana hye ode na hokobɔ na fufuo bi ene wo se aden kamed go mi kuro mu nintin akeboa mi na me sore ba ha be ye den why maami afie tu ne me maami na bohye wono kura ka kotu ni banche kura ko nka hwe enso kom di mi kuma se Sompa FM day eno te na yebusa se sa aden kasa no sa why no ye ya ne ekopema ye ho anase no aneba anase efirifi ana the nichi uncle. Yeah, Radin Shira on the about topic we are very interested. Unse no hiti me and mere ninti. And ye koja kwaku ebe ye cut and know if you are born in san. What there no. And no who so nsu wurem pa. So begin na okay campo so. Yaw. Aden komoni gina baabi miensa. Pe wo kasa sisi amedwene ho. Ma anyina nkwa akire sa de ebetuma ye nan ana ni nom so. Okay. Ba baabi adwene go sisi miensa. Yaw ebe chekire me se wo hia ni itimi ka aden. Ena sa kire me se obi yo defo pa se Brazil Foster bo kan aden. Ena sa kire me se obi nso so abusua enti oka aden. Di ameke kan se na be kode ne ye ni du so kra obi awale mu nko an oka aden. Gosika de nko obi na busua mu ye omososo ne so ye pampa no ne kunu krokro no na enso bandi oka aden. Enti aden ne de obi adwuma mu keke aden ne tete no firi se enye so onye sika osika ba adwuma ba ne nkura no afom ne ye trouble obuza no se nkura ya no masaka omombe banso ase ya head adrose ban na to me o se makura bia ba on disrespect me edi anu nko do ka aden me ko adwuma na me boom master pa na me bra me ho ase pa aden na me de me bia akura bi obeba bia beso ode manim ye fom yi aden ya oguso ka osigani bi busasa adan yo adan na me nko asika wo me ho sabe tafrate ka ho to anka me ho to me na nso so anidi asese minya sigani me nsenti mingan adan me na mani mu ha me na mtoto me niam ase anade na ekoso potepa o masetena mu a every day nipa de manim yefo me hwa me mfafo asikafo bi a omo ba sa de yesipa mpo mo se de nipa bu omo suro omo na nso me nko a me de nipa peso de manim yefo mi obusasa adan de o ma na aka chense won kire ne ho kakra na o ma na aka chense ahomaso nso nye o ma na aka se me metirim nya den kakra na o ma na aka se timoden nso nye na wakwa abezi se ne me nya we nyina ade na nipa mu me ade
ya obi wa amanone o mane da bia wo enye se nka le ho kire do nanso ne efiefuo yiye no nti obusa ade Sompa ne wa bebu ni maame so ni maame ani nso na no woman bi ofre me was offer every month me brem maame 3000 me de ntuma ne mo ka ho brem maame ba me maame fro no wo kasa asa wo na ye nipa wo tukun aye boni aya wo nhwe fie me busa mo se ade enti sa no bia ye mane maame ana etra so na mimi ntimi nye enti na me maame fili sa ya no ana kwa bro ti fia onya hwe na me bro 30 million every month umu ne wanwa ka ho me do ntuma aka ho me maame be fra me da bia wo tube na akoka jense bi ni wa nsema maame be ka no me buza mo se ade eye fodie so obi awu akwa abroche na timi ye we na enso nani na wo se wugya no fam be buza se e basa ma yamfo nzo ana ade e de egwa di ya obi ade na wo ka no nya ne ho na kire no nya se woni bi na mu mahomte a obi hya ne keke no e ma ne ka ade obi asem wo court asem ne nya asem bia wabasa ya ye ntwa so omono ki ye ntwa asem no so ne nko agwa ne se da agwa so ama se wo court hwa ne mo wure good ahrema so a won kalia ne nduo ne so wo disturb akwa ikwa wo so de ne awpe bia mente wo se me kire ye kama god di wie akwa esu ne ne ho adade wo ti se na akwa ikwa mko kan ye de ade kura ade chama binom ne manso twe o woni kapre ade abetra mo court ofafom ma bia no wo ye kurase oba court no wo go so ade abeti no wasim wo so weska cha me ahia me tren ne terms no ontwe ma wo da umeduru no no abo ne ntumam to ahene ma na so se ko no wasuo sila ye ni asem no won ti ase da abanka won di aban no gire die edi ahe nya ma abanka no onye free ahemfo ko ejebosi ye ntwa so wo so de jama aban de odi no kro obubom ya metam baby itwini so mayo obubom ya metam baby ebubom no so de a wo ye mamele no de jam tam baby wo pemanso che wo bia yawo ube kona ta woto ehwe no ode abotra agosi wo no enzo se ye nka asem no etimi ma abusa wo se na ade why na wa mimi dada na ena bitia ne na so enduru we ya wo bi nso so no jesa ade obi ade ye obi oye oke no no nko ane de enduru sanso ye be me na nya amane ono so busa sa ade na no kasem wo se ni nua panyin ne fom ne maame ono kra ne pa acho ma ne nua no o maame te ase ohun se de odi won de wo hweda ne maame gbo atwode o maame te ase na no no nkwan ne maame di ngon no se ana de ehwiwe ne mu no maame ne so adi na tem ya ya beka maame se mama no ntomba na no biem se ni pantimu ya se why obi abo be ye aso ni so ya oba o onu kra no wase ska wo no kese abrabo nko ye ma no so wa bayifo eno de wo so wa jem wo de ache eto be anu afo bi bi sasa o asa wo nko maame ni chiriu wotimi wo tim se wunua na wonuru na gajan woni ne beye na odi so na bibia na maame na srafa ne tra ba wonu asabi ubunu maniska no wanu nkopa gaga wo ye hwehwanu mu dodo maame abo abozozo ne ba na yaka watia na oso agu na nima so adidi na tem na wo check ni obi bo ne beye na check se o ka asama wo ye hwehwanu mu na ma se wo de na no ntowa no da ya wo begusa won se adai onye won na wo me ana why ya sem wo ade no wodi manisa ya obi maami owo na gbo aboso o wo seta ne ba na akiri no Isaac ma Jacob ni so obi ansi o maami na wo ba no so akiri no o ti ni nhira god na ne amafoforo enti ugina wo sa na abete se ye so maami na ye we nyina adie wa wo bebuza ho se na ade da enye on na wo mi ana okoje mba bi ne ba ya na kwakwo obi bonne so ema nsusuaso timi ba ma otimi kasa ade ya bonne nsusu di nsusuaso ba na afa ni wura fi bonne a wadie no because ne kase na anu nsusuaso no do timbuza no se ade obi kura timi hunu bonne oye na obuza se ade me nko na mafo obi yira na ya wafo obi yire ofa ne tra afa adwuma esei afa yare abetechire no afa sa woni kuro no azoso no nkofo no de o maka o mugu ni soi afa na adwuma na staticle asem kura wiawia ne go otutu na ni hwe ne ma wenum nyina abayama ne ye ba na obuza sa ade na obi ka kire ne se ukofo obi yire na na ade me nko an ndi be wi asma ya mfunso we bi dana asem na ntina se because keno nko ade ame nka ho asem na ba bia ko wie de me ye de ade ya obi timi ko fa fun keke
Said your post for bet my drag issue or better match as a time or see at the cocoa trust will be ambassador about a sign pony at Nakon when you found with you what them your head season a phone to me will be Nadian Quan as a phone. Oh, me grandma, we are me for some dear god, ya but on boy, won't tournament seven. Some amount of money, dear chrono, no, me see a dear in a dear BM Tina William say, why are they? Dear Nancy, me any perfume matter, ya may be a quabby, I'm going to police station or them. Ni case nyina se yasin kofo bi akwa take galamsey fo bi na omuti din bi wom emfa nse sa asem ni si wo mampon a yasi ate din bi wom a ye fra no bi a tuga edom tietie ma yasi tuga bi nso wo emfa nse bi a akra enti wodi tuga ni nti no ye suspect se krono na course wo mampon no ono tuga ka ho edin ni nti eno mbe man so no mde ne ba bia kumase a o ha yaw akwa ni demo no aye ntwe na no asem ya seize ne phone ya pack ne car o de car ba eno so mo si nipa no faade o so mo kwota o mo kwan o mo je o mo iPhones 2 eno mo gi bibia eno so check e be se o mbo na hende mi ne o se papa me pebre o metu ya se esika na ne me ngo se mo de mo susu se mi mpo a nyame adum kakra to maka nam ko bokoro no kuratuo akwaji obi iPhone na sebe tafra che dia ne hamie etu da musia no amatemase munchake ne buo na mintua na menko na minim ni amaye nipa na ode sa atro na eto meso na omse da na akwai dem ne yemeyi no because once la 3 days mekobia ansana na busuafo mo ani abere omhwe na omu hu no obi kase ye be chi station ya omde ne fa etresi ya na ebe hunza ha no ombe gina achire ne ma ne be no apake ne case police station obetumetu afon ne ade ne ka uyi firi osaso okreska obetumetu aka ya say ni pa obetuman da dan ni mudi no wadi 1 day 2 days 3 days why ade David enti na omoyem za ade na me deserve we ya obeti kurom odi asem kwa ahemfie bi odifo se na na se ne pa wa mpene no bo nim se hokra na case ni wo mo no obi nya asem se de wa utimzi ye mia no ku nipa na koto so ye di asem na odifo se ni pa ntimi gina ahemfie hwe na di ohene mafom aka gire me adai asasi wa unim se ba bi ahia yi dai ene betie sikwam enya wo na wo ze da wa be ha de ni na silanzo sase me difo adai why me why uba obi asaso lai wa hu di asem ade ne ko ye ka giro wo se me difo se me ko kan ye ade so na atrei ubebuza se adai Sompa FM baza se nipa ni chiru e baza se nipa ni mpo asem e baza se sabita frache ya udie bi ne nipa peso o mo prane no omdu ko wuram wa hwa asa akasa na na obeka ya otomre bia unuanom so ma atimi kan adai ya omu nyina ablabo na amfa amomo ba won hyeda so mo obi ani nya ne yada ba bo so matimi app se wo na wo bia abeboa wo mo no om se akiriwo sa ne de ya na etan kura aye ba ya mbebo amane wo tem scan ba no msa so no aduan so no makomutira bom wa hoho be ba kura ye nsebo no be da ke kafo pa kire no na wa do ho ba se adan no ma hwe ma hoho na ye ni ska wo na we scan de se ni yankasa oba wonim si ye ma ne yenu wo pa mi nse yendei ya o mbegu ani ma so wa yi na se femfram na enso om takunim wan hwe abeka why adai minimu nini bone yesi ye nyina ya nyane mfanso a wowo ade na menko ama wowo ba mo ma omo wan jirem yesu gokasa meso na mi iska na omanya eso mu ni bi omo ye hiafo ntubo so nyansem mbeso obozo ba na gasa ye nyina ya keska bo mu ye ma wowo ba onu kwade mo mbesa msebo mbeka nso na mbuafu ese obi timi ja asumo yeah wacha kiska odi fra brochi abre omo emo ni anwa wo so abre omo no maka bom say yi na omo jensa abode wo nchen ni nyina achi omo san serve na wo bezo ogu na ni ma say otimba no apa ne ntuma na awrade abusebe na awrade ni be yaw obi timi bob na wa adan ho because edi enti na me deserve sa okay ka me ba o sa me na mo so amesoro because me pepa mu nyina mani wo ene mani mguase na enso omo so na usa wom de de na wo na wo ye eno ho ya okekenti na omu rafisa wo ye ya wo ye ma ye nyina na omu di wani wan hwe abeka adai ya teacher ni bi ti ma aka adai teacher ni bi ti ma aka adai
ye bu mowre wo be ka tro bia say ye nkura wo de ne wo bubu ama ya to wayim so we ga ya no pocket to bia pie etwa aba na hwe wunua no gina nche no ba bia ne de na duro say eda no school time bia anya oda o ya to your classmate de bi ba bia da master go ga okura wo so no de ka ne de afu chen de amona ya mo munyina ma ye say yetimi tra no ya bo ato nche na wo de onsa achi na ba ne da o na wo ye uya na afi wasa go hwe nua ne say ade ya na say no ba go ni diase ye o ya ba ka say ade de na ma ya teacher ni de ade a obi timi ne ba ko school go to any fees ni say di nani teacher ni chi ni keke because akura ni din akwasa ne girlfriend bi din obedi wani sa ma obuza won sa ade ma ye ne de wo so hwe ma won kasa ntia ne da uwe mo nsoma ma nkasa wo nkoda ni nti ba school ta ma ni kwanse ye ba school wo na abepra nanso obenya bibia adina so abo ubebuza ho say ade why me edi ankwa na me nkwa me nti nipa ye mesa ya wo ba bia ba wiase ba bia wo ka ko pa aduma bia ye se ne pe nti up to ne wo ntimi nya aduma nye office bi obewura bia ma me no na ansa na ma mo aduma wo ko ba bi ebubu mo were kura gawo ni be gaza o man ne na nza na o man adwuma edu onwura de kura tin so tim biza betena fie di no be awurade aden wa bo me matima ko school kama mi kura me krata na me duru ba bia ye ntimi nhwe me set so mfa me na fe na ne ye pese ye ne me de aden de obi awie university wo ne krata nam o ma company nko anya 500 na nso mu ba ko kura ntimi mfre no onim ade so nim so onim tra enkura na o kire o ma de kro na o mi o ma nyinya nyuma omukura timi ye na mobo no ma begine de ni bi akoto bo no no krata akoto panyin anim a ye mfre no otimu za awurade ade de na maye okay ye hu mi krata hu mi dia na ye ato ncha ade di ya ade nkomo ne de ye ma bonte sufo nsu kakra na ahomete ya obi awo ba ko wa wo mienu wa wo miensa ne manyina ya yarefo obebusa ade obebusa sa question pa ade wo ma bi wa fremfra blochi ne ba panyina bodam second one oda son daye ene ye ka kire so daye ne obi ka kire ne se de ye pani sa na ye be ye ketwa ade ye tia na ne nam so ba ketwa no ye gente no ne wo fie no afi do tuni na wo ne maame aya ase na o ma yire no mo ntia zenti ni hie ne papa tia ne free se o papa ni jina no de ade akwala ni tini wo ono musa ade ne start ono akoto et no abai ba ko no se ya nkantim asem daye na ye so ye no a no musa se nya no ma se ahoma so obi na abanim so abreche gwada mo wose ya na adwene no be se nti o mfiri se no a afi no musa ya ye ka ampa na no wan ye ni ba na bodam it is any power down and the idea no be kan why awurade ade odi ma be dua abroche kam nim so aye mabra boye kakra ba me ho mani gi mi sifie wo Ghana nkura mienu ade dom me no wasem so se ba benyini ye awurade agapade ye funu aba ya akatua dia akatua we na Kristo wodi gya ye ade ya wakachem na mtu na mo ketua bi ma na ye ko ya ba ma fie ye ka se mo wale sa ba no akọ wale sa ba nti o be ma na ye be firi oba ni mo ba bia ye nbu ase na ye te se oba no momu enye nti ne ye kan se mo wale no ade Sompa FM soli jina wo abrabo wo be bu sa adan ne sa ensi Asem Nipa Osei Yaw Aboagye ni ntifosuo na TV su wanya me ba me nyina tena kura ase awensen sei ndi me be ma yi ana wedding bi aba no de animonya be na ne akamfo ne maame ndi obetuma ya maame nua papa nua anko yo moja pa na enso tena TV so a wan tena so bintin wo gusi de wo fom se enane wan kentim na niema bi se nyame anomwa one day obetena se busia se adai why ya obi wi nsa omfiri no onu atimi ka kye na damfo se nsa no me num bie mo fa nsa be dom bia to ne din ya saada no na obenya fufuo na onya fufuo ni wie ya na aka jenze we nkan wa ntimi nkwa akire kore kotwa kakra kakra no ye ba fa no ena de na ba fie o hunu fufuo no graze obi esu no wade bi nti atom nsa duam onom kase so 2 tot pe no aye kom enyo no awo efie ni monya makura no ena ye de saade an nti ono atena so obi sanse na makura ade nse me hu se mpeme ho mese me num bie da bia anso me ye me manyina na mba no madwame na de kora ani otimi kana ne yire tente no wozu free se ni kunu no nya ne pe na enso oye yes trade mpoma ne wotie ye nese ade bia ye adan woni pakro na brabom no awurade o favor nipa no o ma ne favor nto ye so na ya ade de obi beka bia na ye ya omu no wo
ye ni adan a ye ka eye papa da adan bia de nipa koya mu onzo obi kan adan niema no dɔso wo de niema we nyina be kyeme adan dodo zei baba yi ene mu nyina wonte ba ko mpo nanso adan e de yaw ne amane ye ba de da bia de onipa te yesre awrade senke beti adan bia na ye o manyina ne fra brochawa no mo so niema begu so okay akwasi adwa na adan we de me nkwa me de madi na nka ye de na beta adan ne de de obi ka kyem nyinya nanim de ne nsa bɔ ne kokoso ana oba ne nsem ze why yesi afi ba akunim no retitirifoɔ pa Ghana fo lusu ye efie bi bɛka sa adan utimi gini petitiri se kodofosu a ye kura na nimonyam firi yensa adan obi wo fie obeye komensere obeka se nka urade nka famine jame wo fa ho ne nso aba se nipa no beka se adan ye hwe papa ya sapon na busua bi beka se adan ya nka bi anhyemu sa why ndi yaw etomre bi maami bi ma a wo mo omasa so saa afi bi aba akokɔ ndi yi ane be kɔ awie ya na maami ne yam hyehye no na obuja se urade na adan umma me mensie me na me na mesie me ma adan dia adan nkomo ne de ye ka se ye dia ye wie na baza ne otifie no ne osusu ne wayi na sum so ansem na ye ne den so efa ye nhye wo na esu na wreho pi ye mo musu monwuram fo mo de ye adan de mo emfa mra ne enko ya adan ye di konkonsa wo aduma mu sa me apamu ni paza afi ni pa nyina se adan wonku adan adia de nkwa na nkwa wo je kwakwa adan no so ye wo ka se de ma o enye na me ka cho se ne ye de ne ntama even ye de kro bi ka adan ya wonsere de adan ne ye kasa bi entan ko ba bi ye de me se ne ne makura ama ne ne ma aburo so ne ka adan ye nyese de bozo beka na enema bebrebe adan oh we dia me nko adan enukura anya ne die so adan ne die yesire nyame se nka ono mo ani anka bi adan oh da afro no alcohol nso adan ni nua ni oh wadi matam kakra twa so adan dia nko an ye nyina be han dan wo bi vie nanso da bia so de otwa menten me so sab me ni aduane wo ho me ni watam da enso me sini wa ba ya be hata wo de na aka no na watuma nyame atwa menten me pra wo ba ya so be pra kire na watu adan ya nkofo bi te sawo o ma han kuma se dan ne ka pro wa no de han dan no nanso wo be han bi betena wo no woni na tanka sa na ho da wo ba ya na wanyi wotan na da bia do otuma siuzo adi watam mle bi fie bi ametam me pa nipa na sum efiri o waja atemde obi wa honhum no ohia physical abilities o ya mas obi wa physical abilities o hia wo ye honhum ana ye oba ni so sa na so aya man keto no aye discipline ya fie atim obi esuro no ma fie wura kura na osuro nipa no afere ndan ka so fie wantimi ngongo ka so metua if you had done a motive adoso na yesu ebesi niam aso ha dram obi empe ne ho asem ti because me godi omo de anu su bi sa mesumi mpe me ho asem ba we de eboro so wo so wo yen adan kokora ono no anya ne de ntimbe bi ebuo no o masine nkram ya du agomzi ebi ayira wo de bi pa wesu ade wo ba fiara se na ti anka ha be yoda wo di bi em nyina be ere na o za na ate one day trigger me ndi obi anoma akeke anoma ze da bone da kru ye kafo ka ba no obi anoma akeke anoma edu se nivelu bia awurade a kogwa sachire mu asanchnan no ayira no wakoda na ni te no na asumbia bafie efiri wo ko nkaze nti obi abiom mfie wuratu mfere no aka agumasum oya de se no obetuma ye dinzi ya etobire bia egofo ma aka da esa no apaba wonya ne bonne oni aduane woni honni o ntua office bi maw o ntua like baby maw nanso nipa na afie nyan dia won to blog da no ebe ba betena so ofie o wani nka sansam no ne ma ne fra beti ende ha o mo chen bibia tim no obi ko tena obi fie baby ko fie wura nte obi no aye gangari ama mo ninka ya obe mo aka adai utimi fo baby ma aka adai o o hwe ma ugya mo wa chire pa na we na o chuzu ne za ope na fedi otimi ma wa kura wa na wo se afem dige na me kura ade Elizabeth betwam no ye good udi na tema no wo sere upie na acha wo no uni asem na nzo asuma sidie na ade kura mema ye mpa de pase ade oba bi su timi fa akwa bi a na so aye ze sandboard na bonza kwai ti na bra bojina nzo so obuza na me kura ade
yaw ade nkomo ne de emwa de sembe bi beba ye nkonko ye ni okay anunti why me ade na menkoa anunti ofalumba me ehunu se sakasa we ansa no bi beka ade no na abrɛho ankasa adware no ne ebusa se ade no eye ya ne ekotwe sakasa no ema ye ho wabra ya di bone bi na kama etua ye so ka ne ye ho akyere wabrabom na ma ye ka ade ya na anase efrifie anase hefa na ye ana kasa no efri edeba 0551 0551 0548 0548 why me a day na yentoa yenkomo no so kama asem fufuro obi ankasa dibone hello Peter asafu moonlight yentie o katachi no okay na the other bank you go get me go back to say nyame ti ball wa wusinya adwene di players nyame sha ufa no ni wa di mai sa amen na yero kan ade no de eyense bi na we ni nyedi penya di benya podio ko vacancy pa na titru ye te enchoretua e wo ti pia wo de onko ati bua dia be ban pie ni so ni ka ade enso de dia be to dia no na ate de die kagbo ko no be do ne kan yesi ata e ti bone elo so me ka ade be da ate no okay eroti dia be na esie emma sani kuratimi ka ade ne mpo wanhwe a wo ko kasa tia na ne nyankopon hello baby afrefre udin Kevin yana Bye. yet you Okay. Aden wo yeni betunya ka aden. O skeni zu betunya ka aden. O betu bi tam sa kwa. Ebi bi na aba wo so. Awute ebi aba wo so. Ana se. Onya bi aba wo so a. O betunya ka aden. O te show so. 20 Ubetima ka aden ana aden nti o bita we ne wo ye aden tede na mi amu ofalumba kan baby obi am chiam o se aden ubetima ka no good way say bi asala odi ama mi na mi ngo mi tinye di tawe nyina aden onu no ka no good way ba aden mo no ma e dia wo e di o subina eba enti ya word aden ne dia ka mani anase bibi ba osua ane ka aden damo no okay so how ana amane bi etuwa eno ne pempi ye ka aden hello baby majo so eburu katachi baby afrefre udin daro ma mi dey dem ka ga ka na mo ka sa frefre da yentie we ade ya ma ko fa baby e ya sempa na ya dia me kandi papa se na de maintain mo ase wa brabo oh eduma se wa ye basa mi ko pe bi sanso amenya oh je de u be ye Sompa FM ni tuwa na do da bisa mo se wa na de ba na mi fa no oh aso mo kan de ma sampa na mo kama no oh ma sampa me o ko papa se me fe me ma eduma yin fa na mi ahwe nkwalai oh ukwatina adwuma mu a meyɛ fɛntin ukwatina hɔ a nko a adwuma yi ma wobɛkɔ obi adwuma mu ɔyɛ adwuma asɛm o ukwatina me adwuma no sɛ sɛ awurade na adɛn ɛyɛ asɛm paa ɛyɛ asɛm na mo a ne mɛto ama mo sɛ na adɛn deɛ na menyɛ ɛyɛ obi na akɔdini bɔne ɛne nsunsuansoɔ bi aba no so na wɔnhunu na suwa katua eba wabra kan matua ne so ka eno no ka adaya na de be poten na obi aya eno nti no akatua eba ne so ama adai aba ne techre ma so hello yeah wani o so ba jo friend Dennis me gada bi kichman pani pa yenti o tachima afo nyina ho te sei ta obi a ho ye yo yeti o yo
me kama say any more tea for them of a point now. Now, the attorney say, I think I'm going to buy. Mama, me said them say I'm a rough one and soon one. I make it there. Me make a thing. Are you job? Some not 10 years. And I'm a car. Then there. Papa na mama jawa re. The same bonus of man. Enti na atete ne arawo yi wo mbetri. Enti me kwada station apadam fontem. A o ma chele 2 block na o mo to the no station wo nyina obi a party for. The son of one na se o apadam phone. Because there na mo tia e fin me kra ma bodam sin o mo. The tosi ya a new of 10 years to the tosi ya na ka rather not than I don't want to break in it. The man and Papa Java Yanka, by this time, Kibia, in a Mabada, Madame Funia, Ben, the other Casa, Dano, I want to Kibia Fancano. Let's say, on one Casano, you said you would see car then a fire. This is Ganny to me car then, Yannis to me car then, yes, what then? You do want my otrasem and my admin method and so on. No key. I don't know Sikani can't day, any card day, Naso Sik, any can't day ya. Yana, I have the food growl. Hello, Baby, I'm afraid with the Katachi. I don't you can have to do reading. Papa, you and I will buy. Hello? Sompa FM. Twin free TV no me ni komo anya sa me ahadwene. Yetie I don't you can have to do reading. Yetie we. I told then someday also be a trying to get the rest of my video. I told me say I then also be a trying to rest of my video. Ano kwasem wo. I then the some mudopa na wo kata bia mu. Na denti na gise wiase awiye. Kasa bia over kabia ye den adam babam. Aden anybody ben. Any obi bele ni na e won se. Oh, nane komo ye medde. Wo se aden no de eturo bitwa gise wiase awiye. Hello. Yaw Oforisuo. Ye. Ni bi ni ahun blase. Ibia ni be God. And the word do chow papa pe. Ye tie be God. Ade Asem wa kofa be na de di kan. Obiega okasa ye ne din de say na wadaroma. Dear he. They were champion the din de say. Wo falumba. Sompa FM. Yeah. Be nim ne da. Ana se nim ne da, but no kwasem se no wo do man pa. Ne ka me de. Ne futu na kukuduro. Kate se be God cha papa pesi me bona so we deserve say be God cha papa pesi e pe cha ba kuma ne se. Ano kwasem. Akukuduro. Ni yan fa kamedi adomo. Enyasem ketwa. Na Adayasem no be God may can say Aday no usa ubehanyum tunebi or the tonyum a shaggy or say why me? Why me, Lord? Why me? Aday Oforisuo no kwasem obey me papa no de bonye yawka. Ubebusa on be Aday. Ana me ye pasa be God near the bonnet America. Oh, Ofalumba, Kansem pasa be near the bonnet and canon so be done over and day. For this Obama, Asama be a 2 JD, and Yasam Ketwa, and sooner Gugu Kakara. I will hold and a be more while Sama will be saying home. A Busumudi be a Nichi and Niti Asama working.
ni nyinaa yɛ adan baako Yeah, na Asem. adan ni komla nyinaa no ɔmo wɔ fakɛ pa wɔm paa ne big god makra No, okay. Hey, Asem. Hey, Asem. Big God say aden no omo fa pa ne so de ene hardo ahiafo ne ka hardo de ahiafo tam kese pa enya Asem ketwa. Hello. Baby afrefre udin. If I tell me, free, Yentie we. wait them part of our casa between Toma Kumasi. Hello. Yetie pa. If I tell me, Cassette Tumaponia of our casa between Okay. the amazing. Me wa koye abusha adwuma bi. Sompa FM. Abusha adwuma no me amazing na mkosi girl into aba akodan. Na no of aba akose man sinedan the free hormone no buy na anche na ebe o meshi. If me busa mo say aden. Hey, of akasa o. Akasa. Now on the day woman the Akasa to Akumas. Okay. Hello. Hello. hello Baby afrefre udi man so kakra ma me wadawro ma. ya sabe kwa na makasa fera tonsu Kasa free he. pata se Oso kasa free he. atonsu Jo yetie we. adan ne de ayana sembebere se bia enyano ma mo wa busuam eden obi sabe wo bi achen bi atonia bi betimi ne wadi nkomo kama ene kama mo se ni nuen owo do ne eni die so nko de mame so ade be che no na se ma unia ne kan na ne we ade afi mo ane e ba o se unia continue this so you bet ma na te no just aden ni nyan mo mo do bia ma me ana to ana ba ejuma mo so a you bet ma bo mo dan ya ejuma o se me na kasunye tani o de ya no obi ta ada ejuma mi so me panyin ni ana to ana emu ya you go fight no falumba kan no se na ye aden no enye enimonyam aden enye man brand so na eni bianya dai embra e cho falumba edamate Okay. Hello. hello Baby afrefre udi kadachi last caller. mkase free central Kasa free he. central Yetie we. meso kasta na pasa me chama de o yo mo kanu ada no de mi me tsasa fa se ni de mi me tsasa fa no e bia hawa wo mu si asofu for no so ka hawa mu si preach ma e kristo for no se yankopon etumi ye bibia no na e bia tse de me bia pini ka se e bia wa ba ko asai mienu aya papa miensa aya papa Sompa FM. no kristo ni so ni onu si ni se yankopon sa mi asa se onu otumi ade yina oni ma di chi wa sa mi se bi to sa na ana se we dum obi okro anya abonde so na jwo betumi asa nti se e ba sa na onu so ni se ada na de the word of Aden onu so be use ama yankopon so yankopon no be use Aden na ama no se Aden na wa hwe se enyoma we nyina ento no to the amendment of an say, it is a because it is what to say. Some of the preaching the accent, saying Uncle Ponce, not the Uncle Ponce, I should say, I am away from the again. Now I must have we
Until the Amazon the class of Fano. That's it. Okay, aha, and I had offered in a ABC. Okay, Hello, good evening. My Joshua group, baby, I pray for you, Dean Katachi. But there's something Nicholas, because I say it's actually in a weapon of. Yenty away. Well, but some you know, I then a more. I then a custom. I'm sorry, I can't say custom, no custom. And many patterns, and many perform, and many passing one, and many pay one with his solution. And the did not be it could be and say, oh, they moved to a custom dollars. No, I over there or other one. So one control. Because it's made more tapa. Then my more second credit. Not when I make my person says you smoke your body in that to service. After I can have a food in this session. Even actually, what I haven't specific. It will be any commodity link. They know that could be common without more than a day. I'm more than what they make the I think of what other I movie there. Yes, somebody I'm one time. And Kadam Becklas, the one thing about I'm sure look at that competition. I mentioned that it's some and say, okay, ahana yade ofre no enyina besie wo se why a day kasa bia anu odene anu ohyepa nanso wanhwe awu musa akasa no asa na kasa we bekoso no na awerɛho eye gubi na obi ato ohaw amane ene fenam na yebusa ye ho se eje obi boni bi a wakwa akoye na nsunsu anso boni bi ba ne so na brabon ohunu anu na ka se why na eno ti ya asema ye kana na anwumre nyina na se ohaw no beba amane no so beba bi nanso se ye wawurade wo yafa wan ne betumi ne ye edi asie ema kasa etisei etumi abaye so ama awreho akum yesunsu na mi be fitib djuma die wi ase me kasa ne animu no me ka se saa adai no eno ene mpempi ne ma amanfo bi eye wo ho bone se wo ho ahoma efa aduru edenum ewuo sanse kasa no egina wo so adai saa don hwere baako wanhwe yi ubedi ho bone eno nti enwoma ebetumi ama yaka adai no awurade ma ye ho ahoden so ma ye ho ahoden a ya nipa nko ade eden ya wo haw beba ye so amane beba ye so nanso ma ye ho ahoden a yebetumi asusore agina ne akode atia sa akasa adai no sanse fa ko amekofa sa adai no firi ba ye no papa no se ma me moni den na adai no edi nenya pa asem no wiase aye ba ye o ene wo bitene dem o se Sompa FM kura de ama me wura ho nanso so no tuawreho ni bigu ate na ye den a shabre sesafo no ane awurade no enu nti na dodo no abone so bo nse awurade adai sa aka sa ne pempi amanfo ka ho awurade enim fi se won na bo ye ene o tede wo ye enso ase kekede ye ko akoyanim yenim ten Sompa Asem Mpe Nipa wafusa wa wasiadaka wanka kokotema mini wasiabetie sijaso sikofans or sikofans ideas you will be catching santimai you will be chira santimai ene enwumre abota te obetwa esu a wona mabaso da bia meka chiro adwumaku mieda wo mo adawroma ene nya bi beso adwoada ekosi ne fiada so yenko computer so odwede emrasisia me pese me bi hini awo me fienti aya na nyoma me sese le fienti se metals me god uses let me shower set no me popom ani bi ebe chebi amame enunti ana metals de ni na me to full Frank Enterprise tas no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40
polish, unpolished, and elastic. Over we need your Focus Frank Enterprise. Now, Wolf Pass on 30 by 60, 25 by 40, and so many of you wash you for 30 by 30 size. I mean, desire who will be our panel. Over maybe the band of this is in a hood also there. The big water closet who will be over maybe kitchen sinks and the taps I would over maybe washroom basin and the cabinet. Any Turkish doors, papa. Orukoto ofina no a comfort team ko yansoro Focus Frank Enterprise now be ready. So we so Focus Frank Enterprise market magazine room and some of you the North Filling Station no abrosan ile no mu a ho na Focus Frank Enterprise no na maybe asem da kura me say so wo is bono any ahafo e kwa kopem no for baby a se o pe task papa ni no wo bo so die tu akoton a en to we ni ko baby a so we let Focus Frank Enterprise the mo ni popom ene bia no bo e da fom the number is here na ti asenda e ten de baka kire we number is 0245 283458 and now say 0205 987868. Now, question is say you can Focus Frank Enterprise. That's papa. Any produce is papa headquarters number 1. Okay. Yama ahwefo akwa babiem eba dia santema dia tuma yeso Asem Mpe Nipa. Efiri no nso ko ne no duso ne no nkro so no enya asem ketua na agi hu ewa santemam ne bitra ko twabosom po kwa buruchire YouTube and Facebook no enya asem ketua nti video we baby ekoka no enya asem ketua kura Oforisuo ne mapamfo yatena se Asem Mpe Nipa you be catch la santeman obi chira santeman esisi sem apo menteme ho ase ye oh my Ghana ebe da twam ebe yiro gise wi ase foforo de oba no anya atena se kada chie memo akwaba yaja empom te sei awurade adom na ho ye pa ho ye pa se babu mu nsa no okay mi haba mo na so achana so no okay ben no kakra ma me o ho te sei awurade adom na ho ye pa udi de sei efe osofo ofiri hin na baaye ifu Brokrom. Panipa wakosam ne se awde abedan Sompa Asem Mpe Nipa se yenko mmoa. Yo opani wo de aseda mewrade. E ka besa da stand so ama wo. Ene motiefo. E bia metie mu. Okay. Makoma da mo so. Okay. Etiene se producer yes kasa no ma mo fa no first microphone no so ma me. Mo fa no first ho no ma me. Asem wo. Mo kan cha technician say microphone no ma wo me hwe no onye ne ye. Okay. Kada che bibia bakode. Awurade adom ye tie o no anogu kasa so. Pacho enye bona me de enye bona bia. Am so 2019 and I'm tossment bi wo ablade. The friend he fa ablade. Mampontin ablade. Mampontin heya. Ablade ye. The friend no first my master. Sumenti wura no. My master. The turn no papa so yare. O yare tumu. Tem minida Sumenti say na otoye. Eba. One no wo no. Okay. Pacho me tossment wo Mampontin ablade. Yen kasa 212 na 2019 na papa so yare e da kolubu tema na mete no ho etima adwuma no e de momo so omom na sekakra etima na du se awurade so afre papa no baba je me cement di ayadwuma ma me esta de me ne ekina matwe me sifo nyina so ka wie Sompa FM wo de me ne ekina nti me ma ayikra ba producer bem no producer tu ni o friend ne kasa e wo hye ne ene on the 3rd February timi nkwa no na papa na no afre okoto cement say wo di dwuma bai me di medan ni furo medan e wo fa hen Mampontin ablade Mampontin ho no han na ma me no kwa na ton cement ho pachan say e bank akra akwase ye ni ekwan mfim utwa kwan na okono e na akoto no ma me esta ho ma twa ne ka wa jitum say what cement no wa je 212 bars 212 bars yes sir and necessary say kode ma wo de ma me na ada na wanfa wade anko watua ne ka matwa ne ka
Adan one fanko. Say a bent me be infemu. Ono ogiye. Eto ono agi tum so de begu ho. Ono agi tum. Na wo hia no abefa. Hia ma beje. Afem no December begisment ma me de me na ekina ne. Wona na sam na e me den. Na me bia me tie mu. Me wo pani number TV so. Na me chat me phone so. Na me yiba ti bani. Na me da sam nya tun elim. Osi yedin na nkasa. Ye be koso. Ya koso. Ya kaka. Enne na o share on the 3rd. Ana papa man kwa adwuma. Wa fi kwa yale. Wa ye yisi. O yale doctor man answer the demudi. Mentima nkwa adwuma. Anko pesca kra me antori ne ani. Was it 212 bars? Yes sir. Asem ya hwehwe maso. 212 bars. 212 bars. What tua ne kanyina? Me tua ne kan. Efie be se ni. But 2019. 2019 to. Mo hwe 2019 cement bo ma me hwe azuka mo keka nyoma mum. Na mo hwe 2019 cement bo ne enfa hwe ne. Because ekoba ne sa ne tua be ye ne den. Because ata na cement yefo ene apagya kosoro. Ntu sika ni nyina so bedwompo. Afede me ne kasa je o say me ni kunu kasa. Ni kunu kasa ni kunu. O to no ni kunu ho. O se ma Anthony ni kunu se ma Anthony ho. No mo ma receipt. O ma receipt. 220 bars ni hu nyina receipt. Yes. Ama book na otwam nyina na kro diska ni ono amu ye aware. Book agitum say 212 bars. Am yes for cement ma mia. Afaka nta kopa besia. Enko flow down so. I was so nko phone so be wia. Kopa bosia ko flow down so say. Na adding. Na mse abi o dem hu minipa bi. Panimente ho na say. Me cement na so de mame. Yes. Aso say cement ma fa anya adwuma kura say ma me esa kemfa ho. No say sa kopa bosia ye dey. O de na me say kro no na wo say bum mienu. Anya hwe. O say kopa bosia fa ye dey. Me say kopa bisa ngoto cement na Awurade aduma. No de amount. O de amame. Hey! Eno so pa. Afel me emre de say me hia ma de. Ya bi pani to bu ase. What do cement ni be ma no? Osimta kopa bisia. Say wantimi afa cement ni kura ma wo a. Say ze kodu sika ma na akoto bi wo ba bi. Amfa ma me. E no no say tufu say kopa bosia. Na na no kopa bosia ni bi amfa ma wo. Papa, tu kopa bosia ni bi. Kopa bosia ni mi ame de ye me ya. Me say here cement ndi asato me dey esro na open top. So to eno so to yi ene me ko demu nyina yiri. Demu nyina ye say nsu nu ko dance. Asementi ase. O sa na pe me ko na papa be se no ko from say ko na me no pani aka pani say ene metwea. Ko afi me ko ya ebo ba 2 o'clock me fe na okun de flat eba e fa nkosi afa nkosi flat nam say flight ukru so e fe manso ye o garam say usukru so et flight o de woba aso ko no do bom nsu eto anum nyina ahweme ya nam say da bi mini minwa be men ko na osompa so don kontimi nka bakoto osompa ni na me pese me ka me hwe no mu gege mu behu mo hwe na mo ka ma me na ye hunu se 2019 na cement bo ye sei 2025 ye ba be pa jesika eno na mse ni tua na eden te se oda so to cement ni bi so akrosu adenti o se kaba o sa stone so e first fade obi stock apia tontomo anwa o hye ma se den o tontomo o fade ye fade ye o trasim school ni ba ni kakra bi a kan gabu si at yom shakwa ufri no a on na ebom ufri da no so obaje cement no akoye wadwuma no adisen o papa first last year first so October mu am shase da na o de me na echa na mejimi ma na me bon time sa ya pe de do no nso ta ponchi na oje wo wo cement no receipt ni bi ni pachai within this was yaw pachai eno am yasisi wo in 70 what do Osei Yaw in 70 papa eno am yasisi wo in 70 akei Sompa FM kai Osei Yaw papa akei eno on otontomo sisi odi ko wiase afa na bi obi odi Osei Yaw bi onye peche sa ono odi papa in 70 enzembe ya in 70 pese me yasisi Asem Mpe Nipa be come on me nya ni atotumi yo na mani ya de pa na asisi 2019 na cement name say 32 cedi and so na de nam 100 and something na say Muhammad abafom 75 72 why would you to say na chese abafom na 72 30 no amani tue be ne den would you to say me ko tra da no opani ni o de cement ni beba enne o de son me ko tra na pa man ko adwuma me rin so yale da dem oh papa
na sabe ene kokwa na edwa kra nye kokwa nke to ade be 56 kwa mia committee fa bi to ntwem su do ye di adwuma automatic tunton normal stores normal Osei Yaw friend Mami Esther otonton mo wonim se me kan asem afidi so ne obete Esther so de ke Bible mu din o onye papa anana de ne nye Bible mu Esther na no de se nkuruma de kuruma se tototro Nkafra hamatan no etu ose kan ne kwotena ho no de cement no ba acho mai ni gina madansi ni gina we any producer kasa me nkotena ho wo be ba 1 o'clock me to 2 me to 3 me to mo frɛ Mami Esther no ahoma so ma me mo frɛ no empempi no se oba basia ye sa de no a ya na me wura ho flood no flood me oba basia what cement ni bi o fitu da na se nyina ho na cement no o ne neka me neka utua ni nyina ma no utua neka mo frɛ na mo fanto ese ba ko do kada teso be ma 212 bars 212 bars yeah more the times 72 no a ene sika no a ba mi o ko atwo na mo fan times 32 no me e fa hwe difference no eno na se store no so agu no on tossment biem Sompa wadane ne mo o firi wa asa ba nimu o to store ma ba man pointing to adjustment no adane ne mo yes tete ho no na ayi maaye no dien ni maaye no obi watimi se wawo manko a obi wo so wawo memmanko a ti ya na ka ope oba na bema ti ya no mko adunsifo ne akomfo no ho ti dunsini ana akomfo betumi ahye obo se be wo ba nananom so be wo ba sa time scan ni honti no agesa akoda no beto ho ansa ti we na maame na ope bema na okoka kire komfo no ti wawo manko a ti no wo abedie ti we na owo ye no ko bema na komfo zo wa dane no ba ene de sa anwum be ban no madando ba wo bema ko bedie wu madando ba enti usika no de akobie mo store no tutimi se kafo basomatifo kafo no papa mo frɛ maame no mame wonfa fa betua ho me hu so wonfa ne wiase nyina hu si afrɛ no ene number se number no na ne di nkomo no enti akire na de okan ye no ye nyina ya tie bi fa so we so na technician for no microphone me nya adwuma mente ase fa so we so Mami Esther no nyo no the number you are trying to reach is on another call. Please stay on the line or call back later. O so hu no fa so was papa bi pa kan cause me nim Esther for ntwantro cause a Bible mu din wonfa na obi ehun se ye ka chense ye ne ba twetwen komo so obi ka the person you call cannot answer at the moment. Ne ehun ni pasu a wo okay ye frɛ Esther o se onfa ti say wo frɛ ni kunu si won frɛ ni kunu so a na opɛ kwan a obefa so kai mo the prices na ba old price no 32 no and no naka obema 6528 and as I say new price no to me say cement no 72 na che say obema 14,688 tete sika na say new currency na just say we be 14,000 na we so 6,000 na by mom producer chief producer man say we new currency na kasiska we dey say kutimi a be new currency as a be 140 million 146 new currency I just say tigabo no so ti na ama ntua na ne den no I just say we no 60 million na kakra gu akire old price no and a new price no so akwa
140 million and pomatron gugu echi no kwa ne twa den no de gugu echi no eno na ama ne twa ne de ne won to mu ni bi so to outward. Okay, Panipa de so pese ye den ma o acha me say me cement na de koyo dan acha anyi ska no cement no peska cement no this kind of toy to only find my cement eno ho fa so na de akọ ko bie mu no. Okay, what's the adwuma na wonfa he fa de ye udusim school mo bonim kakra bia I felt trot on chassis go to chassis ejina na obi anim se friend no say Mama Esther sa no obi anim se friend no Mama Esther producer wone maame ne di nkomo no yentie ne kasa wo kan Panipa maamusu kakra wate yentie esanse yenche aso ntie asem ye pese yetie de maame ne kan ne poten sanse ebeduru baabi se papa wa nya baabi amfa ne yire ene ne ma aunt na ye beka se wa mobra oyikohwini na ye ya hanu ka so bi ekohwini a se wa mobra fantefo de o ka so bi ekohwini na ye obi odi atro to omum kohwie na wo fom ye hande anu den papa kokko se chime mo akwa aba Oforisuo meje oso Mami Esther is say no meka no Esther wo wiase meka na Bible mu Esther ante se mete se watua papa Esther na masa pua no ko Bible mu Esther woni na di nkomo so say Oforisuo medase man fancha sonko emfama Osei wasa fitem kai wo me ya da bia na asai da bia so chia wo enu cha na ejina na bia na wa otem abi hu de esitie Osei no susu tie me pa da bia kai mu ye da bia ne wa ye bia light ne nkwa na me se ye kwa ni be hu ye kwa da bia je kwa mu ye chine ne de nye ye kwa mu ne de wa ye pa na ye kama china nkwa no bi that's why you dey feel ai say ono de enkwanta de ono wana ne me kono de me ba na wo Oforisuo so sa na wo so te wana na me kono de me ba me fitani wo no on so yo bia wo nkasa me fitani na so bo so mo kan na wa heda kan ba ku bia be hwe ifi hadi pa me pena sama ya olumba de pempempe na wo se wonye wo mi de minimu kwa kuna me fitani wonye fitani so kai ye kwa ya na asai da wana say ye me ma say Asem Asem wona se nyame ya adom na timi de kona ye be hu ka na no ba ko ko ju fie so de opami ani sina yitiu yo Oforisuo ba men kan kira hwefo se medical cast yo se afiwe 2026 no rapture be fa manfo dwuma die ho Oforisuo yenye se kan afrasa edi bi mu debi die Asem ran fawo no fawo ma me ka Asem wo nkyere wa sa na makona ofomitio odifo bi de travel to abakuruma okay na travel to no ka fu aka nyame no ko bi ko bi aye biu nka me kra ma bi de ko sa anye yi eso trade dipa krosi kama no ne kwasem eno nyina ya no kroya ne ketema kro ni si kroya sanete na wo de ade na anye yi kosi koda Fanipa krosi kanu no baba na mfiedu ne baba wo kan na dabi wo so no yire no madidi e cha go trofa yo meka se bi kura ma wensa na meka Asem wo dabi wo nwensa Oforisuo wo de wo na wensa sa dwuma ko no baba dawuro wa fidie we so na babi e chechire no nya hone yesa no school ensa eri she nkunya no anete na obi baba beka to se wantumi amwa no na teso Oforisuo Aboagye me show so kwa na utana na ye friends say talk show na se wo agye amanfo sika kanya kupo ko betua meka se makoda to be bi ka na se mayire na gini sika ama no ne be kata so mu aso da bi e kina amafo be hu ahyen Oforisuo me bo abaso to distance say wo se kan ne twa ha na twa ha enu ntina o se extra de nche enu ntina o se obi fidie so se obi ba no be ma ye bribe wa se wo ba se ye nkana se no se da kokozachi because free fikesi mba ha no enye sa ne ma na ye papa mnante he ne wo de tete ye hwe ni sei amamra ni amane kwan so akwa wari oba monye ho namba ako ya ye ho namba ako eti so yire ye adwuma na achibo yire ni ho na bedi so mfa so sai ene e wankasa na bedi so mfa so wodi obehwe de ye kire nye besi wa fidi ofo mi judi entinam se yesi e kura no che ye ma me kura ne befo ye a ena sebi yo ye kan wonti a ye be be kana fidi yi so abrante ba ko difo ne na ye adwuma no mini no pa se no ye radio adwuma e kire bedwam na so de me I remember say Captain Smart nye wo Force FM na Force FM ye line no ye mienu em se no wa check hu se ba ku hu se dem ridi no se china ye fi ha ye wa asem ha ade chi ye wo fa ya ye
o de chabe hu di besi me si Oforisuo mi jiwudi na se kwa kwaso ampanyin ya no to UK ya na no mo Brazil ni ko falumba ne ajamadawroma mo Brazil ni ise odi ma ba biem ye be kwota ise wudi sia ye be kwone ma wo de ba ne de siaw ye nso obi e okrom ha wo ye post ni o ye me de ama me bo ya fu kakra ne se enra me frifie ba adwuma na bi je hia me sa brantie bi firi nkran se sa travel and tour na kira me boni din no kira me mamo ye sa ko na ko ka che so muntie show no kira ba ti se na se de obeka so no de be ye eno se sika no age mi wa so na bia ba beto manim mi akura mama achi de obi ba be hye won sa ko se ko si kodan koda kira ba te me ka kuro ofo me si mi jiwudi a me si wo sika ne twa se mimi kokota jikura na me ho asem ba Oforisuo unsuo so besim dia kata ko se ti na me twa ko no free man po ba debi ana unti be bia Sompa TV wa ha o de yenti onya ofo mi judi ofo na asem tintin tetem nyina na se ye papa di asem be dan na asem ode ba be bosu me be ni na ye papa yi bi asem ne ba ye no a asem no se ye nchi aso ntie ba akofo asem no ofo nyamye de kwani betum nsa frɛ maame no e mama me ne ka kire me se no korɛ opanyini sument ya woka ho asem nyina no obetua ka na kese nkodo opanyin no sument ye de ma no na sument na bra obaye no ni kunu na gi sika no ya antiesta no ni kunu na gi sika no na sisi amene ne kase ni kunu oni ha o yuka abrochi mamu enti obesre me nyankopon ya adomo a achekura what they say bosumi atwa mu almost 14 fu no na nka ni kunu abedu Ghana afei Oforisuo yasi ni kunu galamse Oforisuo se me sintina me na branti Osei Yaw Oforisuo what na rapture be fa no Sompa FM. Oforisuo me sitina entina me se wo achichi ni wo benche ya enha the last year no kwa de ne di agro afa ne awura agbe ni mu enu entina me se ye de number ne to TV ni so a ye number ne la TV ni so no wo fra 26 na no anyan a wo be fra Vodafone na da so we kra hu nya se me de number ne betu dwa fra number ne da so no wo ha obi ado be bia no Oforisuo me se wo hin na atwa asase aton ma wo se wo yiri na esisi wo se hwan ye ofa ne bra me se fra edu time ase ye tewa anase ba bia mra ne ba ye di mra ne beto se ekọ de be kwa edu se mo brodo se what they saying you know you know e be se ye be suma na na ba ho Oforisuo be suma na amna ba okay eti antiesta e ka kire me se sisi ne kunu medui na enne nyankopon ya adomo a enne ne kunu be firi eye UK abrochima be du Ghana ne ye nua ba man enko ba bia o sini dan no obekọ na sument na ye ready Oforisuo anopa be no nkron a me sorry ya me be adwuma no na mtate frɛ maame o de Messi fo nyina akọ me si Oforisuo ma frɛ maame ya frɛ na wamfa ebo be no onum ame ba be ye na obe frɛ ba ka chem sɛ afɛn na ne kunu abedu kotoka boda na o si afɛn na ne kunu abedu kotoka se credit no om so mo be sa no o me ne dai on be na Accra International Airport awani nyina ye enti ne kunu abedu kotoka nti nyankopon ya adom a ɔkyena anopa no ngwɔtwe tu no nkron kɔ no ye nua ba men ne nsa bɛka ne sika no Oforisuo so woni sebi nyansani da bi o kɔgye ne sument won kɔgye sika me de sebi de Oforisuo ye de aka kyene sɛ sument ne ye hwɛ enti ne kunu beduru so ba beduru kumase an Yankopon ya adom a setena awurade ya adom a ye nwu enti Yankopon ya adom ɔkyena no ngwɔtwe no kokroko no ma frɛ no amfrɛ no ye frɛ no so wa amfa ana Oforisuo obewu sɛ Asem Mpe Nipa wa wo tena kɔdwan mu na sebi ofalumba te betena ha na ne ye adwuma yi ana bo se producers ye adwuma me catch am say tinya mbɔ no si ye adwuma Oforisuo ne mframa be fa ne wo de kwa kuma to ye me se ntina me se wo problem a number na TV ne so no problem bia wo bia nyame adom so adwoada what they say odifo Asem Mpe Nipa very good enti say yade bi kwa na odo pase ye nhwemu a wo de bra na mom say yesisisem kokosem menteme ho ase asem a Oforisuo ye make chose for number no number is 0244 80 14 26 0244 80 14 26 0509 43 84 0509 43 84 Oforisuo wonsem bia wo bia etete wa uni kama phobia no frɛ yei Asem Mpe Nipa Asem Mpe Nipa wo achichi kwa wo ba obenya ba bia da se de enua ba man edina asem aba no wo kyena obenya ho resource na obetena ha bedi adanse ye me se kyena rupture be fa maame no so wo se cement no me enua ba man na beje a ye twɛn ne Yakobon ya adoma wo kyena Oforisuo
ye de ho asem de betime de aba anti abra ye nwia no kwoto cement no etu ho ka no 212 bars no 212 any mo kanche producer say we no 212 we no 204 nti o ma ye ne yie mame na 204 kra no a times 32 no a na 6,528 then Nesika no so de ma 60 million e chire se ka wo je se sika no na so se cement bu won tesa 72 say 72 do there near the times we know there 14,688 na che say 140 and as say say what the amount and no sa gabro na mani twa no aye ne de ma bo na adwenim na makwa tika de che kwa koma to ye mu ate nyame hye ne ho ani mu nyamo a den a obetua oka san se ehon krata wo ho na waji atum de otimi mfa osika ni na wo sini kunu no wa abrucha na wo so ye galamse o manso na de na hu se wo manso se okunu frame adanfo nyina ho voice na mo abali na se iku mo manso ni frame no mi wo mi no mo de kodu bia ba me ye nwa contact no na hu se so mo kan e no kre o manso antinya abrucha no oboa o de enkonkope ho hwe wate so wo manso so wo lande no enkope ho hwe o mutu akomatua ka wi ono mu ni abrucha ni akontrol ensem kan bia why ani nyina na osika tete the nations aka asem asem kase ho papa kwa kutra haya sana microphone we no ha adwene asem kwa abia abrabo nyina dansi o na wonya kakra wonya ka keto bi adam obekuma se no wa mobra wansifi wa mobra o yale na start yese o yire se ene kokurum kakra no mon kan kokurum o ya se de kofi ye ka se kofi ayeka because if you na fie no fie na sie o ana fie ni so awo kon so wo fa se for na je dan na boso ene ne ku ntem no ya na yeso odu ya na wuwo ya ubedu o bo so wo fa panyi pa si akunya aha o ba kuruma ja ba pim so bia na ho dodo ne kakra ne yese pim so bia man afafa no sa na dan na ka kuma yo ba ya chance dem chance so no bura won kamera yi no de na be ko mini chance wo be ese wo so ko akwantu wa mo bra sa no mbezo m ka kire wo ye puno na ye ma ba to ka we wo fa pani o ba to m se chance no ni position bia na djuma bi o ye no ha ni o ko buru kra no ba be ya je wo no mbe minim na che o da ma me manfia wo kakra eno ade ndri ne kunkura ko yeso da ma me pen mo Sompa FM se o ma me so tiase so o ma me tiase ndi o be posu ho kakra posu ma me nchen ho kakra a che so ye alpha and omega kunkura be kunkura ya na so ye mo eno na o yire nso ba so o be he wa minti mini ma se na on so ja kwan da be onu kra de o ba no bo ntim se ono na o be ja ho so ba no ayese nkam bet na nchen ahwe se de o show ma no de minti no da bi onya omma na nso so hwe ya bra body dan de isi ma bod dem krik me da so bia ma dwene ye dan me ma dwene ye dan ma dwene ye and ye true me boss bi hwe me say was said you age tie na wo press ale nya me be na do nya botre ma o hu se dan no me ya ya come ya go he dan han pa ne ne o mo gie ne be o mu tutum ko no a ese wa wo man tu bi na se eska na fidu ne be da wa kan zuma ka bla body ye be ko kwa fiewura bi ko hwe edin kakra wo kura no obetutum mi se ye di tumba obetum be bia me ne nam wonim se wo no ntimi nkotena ba bia kwasa ya almost 240 million mi se ese o be kuma so be ba be ne de ye gusum kakra ya ni pa ho mete na konte ikokoza ti do ko 2 weeks o ka se nyina Asem Mpe Nipa panyini wa yi cheso yare to yi na sinche ya go de bi wo ko ba na na ko ya tintin na ka so obeti ansa no da wonu go beda wonu o munaza wa le to aduma o so yare amba ba o timi se ba na de ne hwana no yikuru ani so de hankini fa ho za kwa ku ya ma yi no ma tete yi no rob ni shem ba di ade bi wa ba na ho yere to atimitiko oh die na yere ntan ho fi Sompa FM so you gather about ya me kan we do atam obeka say na ko me yade o mutimi de wait my bole obeka say why na ya bu diesel ya am kwena ba pa no hem so say akwentu o so nka masem no lo oh ye kan wan fa bi anya say ya yade ya di ba so ne ye be je pa
yasu mrade de ma wasreje nso anokwase na wasraje ya yencham di we nyina be fa mu nyina ne se mema firi mem ya ne wo ani die sonko de ma oba emo mema nso na be bobra de ma asiye nti oba wo dwene bi ehunu se be ma bobra mpese osi ne kwa because ya japade ye omodia de be sere maami na me adom abo sesen kakra na me adom wo onyuma ukunu wo ne de mo ye sana be hwehwu se nka me na me wale papa yi ena nka de se ye me a nka me firi awale na mete ase ne se dwene ma wunu ya ba no wakwa awale o papa ya bra bom se o de papa no mom na obu nu kwase a mema de da mu bi ya kwase ya okay na mom nu ya ba na wakwa awale na wonya ba bi pam fa ni tinto na odi sa papa na chi ne ya obe na obekum se na ne tebe abaye na nka wa menu amu atiri ma ye mmere firi se nkura so ka ho emma nso na mo wa abadaye na ngwa ye ne yese fata se wo ye na animunyam aba we de obema na wo fabu afu na maka kasa ya ana amadome no ansa no nani aba no ze wo so otu anamo da bia meka ho me se sa asem nto wa unhuna somdie so mfaso nipa pese o hauba na okochi na okọ abusa na ye kire ne se wo yale ya aka so 20 years amoafo amo sika nyina ahye no eye papa bia okofa no cement wo kan ya wanfi na obi kire ne baabi na okọ na de we ya belo afi no wo hwehwe papa na tamsiska no onya sam na na homete ne na furu botoro na de wo haw kese ya bere no no oba wo ye business ye se be wunnim se ka we so ye wo ka empanyi se kan ma kaka o de ne we de na eko samra wo toye no ne ato cement man ka sa na obeto no ena wo so ton no samra ne yatuma wona aton nya wo mfa so se guo besi samra yan ka beton 72 sa ga mfa ngoje ne yede je no a edi nipa na beka wo de ka to ka so we bi ni wa kaka sa de me nua mam da say me ya mam edura no make sure say obeye na nipa na sa ba na be ma ni monyamfo bra ni say wo se kwata me de be no kwatron the whole day na wo betimi de ade we ya ye wuku na ye no de ade na ade ye obi ku no ntimi nsuma okuru ma ni ngosi ba bi na wuntwi wani ade na ade ye obi ku asem ne so aba bia no wo twatoro ye frɛw na kyerɛ wadwena mfa because we nim so di fonti me se na ni di producer kan asem bia me de so wo se wo frɛ ne se ni kunu se na no kura se buo wo mu a oba wa wale da ba ma achi na do yonko kunu yonko eka na se betafra che wa hye ne tam na tam ni duye na se betafra che we anya ka no pa no so re de na wo so ka ba ma na mi kunu ba se ne flat no amese du ameduru ntem edividia de o ken wa beduru be 5 o to adama we de ku obibi ya akoye obeduru 5 na china no papa abete menka na nko no so atima kɔ ne nyuma so enya ne fani ni buo kwa so ni ba we de watwi wani no osi wo emfa ho onye ukunu onye onu abema nti no onko ya ubu na china so obi bu ukunu kwase a ukunu ya galamse ya na akonfo kohia ne kwan ma wo beba besusi obi nsu bi ma wana na ye ne ade ye obi kunu na awrade de ho entanse bo ukunu ananim za abrabo timisi wo mu obi adi ya no one day pe ne ukunu aboa no nkofo de nyina afra no na akonfo akwaje na wo so do mu sika no kosofu bi go ukunu kodam afebo nsoma ba zero abrabo we no nyina timisi nti na ya toto agiye mu obi meka nkyere wansa da bia mani pankanya minhira nkyerɛw na amane mpo ogbo awrade atimati twajo ayi wa firim very important in life ba ya kan say na mate ase mu de munya sikwa so na mu kwa ohia nto obi aso ne nkasa ye mo a mu nitima ne ayi bia amanipa na ye mekwaku a nanka makato zo sisiri prisi o obi sisu asiri bisa sabonsam kra ne bawu akwa bi de meka onimzu wayi nani ena maka asim ba bi ketua bi afere na ano no afenzo wanya bi na me se mempe bi onya womfa na ohia nti no fa womfa ni nyina ama ya mempe bi wona anim ni awedie mu ye onti abre me half eso obe delay na se na yaduru ba bi se edu na sila zo metua nya za yesie funa nsie ya mobra sa wa brabo mani pa nkoye o mu na ma wo wani nye nipa no koke aga so no de wonye sa na kuro we yaye no onu anim so abo ohwe mo de akonwa asi ohwe aso aba no wani so biriw onyi da na nipa wo nyina nam se na chi na wo die hu anim ubozo obi ya na ande agwazi a no oje nchia but na akonwa asi obi hwe aso nyame ya adum obi dum na yi frase ebedi animu na aso ne kon de obi abeso obedi so ja wo ba o ne ne nyesa o ja yo ba but bi odo akomu ne nipa nim me edu za wa wo kakura me do fra da bia me kan wa wo kam do fra masi didi matem na so wanti man kan je nse maame
boy be man nya ne sa se ten mama no ye ya memeka so ye mase me do be fra go atem die die benifo bube puto kasa respect is what correct and no for so the so I catch it me start no ato am obi no aso so and na from that ya what edinu ne e ka che ba me se onhwe no nya ne sa ne nko papa de ani die ma na sa ke na bi kura ngo ametena ha ke bi ngo be bank bi e tena asem na de ne beba ada na nipa kaketu abi no ma manim gwase kasra ba be kanda we ngia di picture to so chire nipa kro ne ye chire location obi ne ubedi dwa kra obedwene ho go nim so obetima ye ne sa eti da ikura na aye bra mpacho menya 30 bas bi meje nko bra we do adam man no menya 20 anka ugbo wanso wa ye awie wapo obi otonsu wa ye business ni bi pen wapo obi otonsu me de ba fun amon frɛ me ye te ba kakra no afa 30 bi no afrɛ boss ena de manya yi bi baje ko no de akwa ne de kakra eno kura nko be hunu sango ye de no woko ya ye ka kire maame no ya ka kire ni bi mu se ye hwe ni tuchina ene ma hede na man komo na ye de se ni firi se ya ti wo de ye nte nkwa de ye za ena me sheda so nim ne ye kine obetimi aye no ne kina no mom ye ko na nwie pa ye ne ye tena asem wie su bi mu a oni oba fa ko high court me amem wate no wasum no ma me akotire mo court kire de je kora no ehun ya untu ndimi ni asem no tro pe da bo fro tu je ye nwe ne anya ne ye se fata na bibia ngo kan papa enye grede Sompa FM ya onyamisha. Okay, 21st clinic ya sciatica expert ya ko 21st clinic kutu ya dia se sanse ye ka sciatica ya dia no dia 21st clinic kutu ene tumidi ebibiduro etu ase na ofa ohudi na otuko nwuma so na okodidwa etimi edehwe wabusua sciatica ya dia no 21st clinic na sciatica ya dia no ya papa entim ya dia oda boi okoto boi wo se otinu emu etwetwon na eso osisi afa osirem na akokom na akosi na ase sciatica ya dia no sa ene behave ya papa odofo 21st clinic waba ade ama sciatica ya dia no si obetimi atu ase na omoba no omiehu za ya dia no ne ye friend sciatica no sa ntim ya de no omo na miehu se friend sciatica di no so de pa o de papa nya asem ketwa ade de bia no ya na bodwuma eso eta ho eno ne sciatica no bra mi tu ase de bibiduro so ya de bibre bia da fabra 21st kedek laboratory scan ne video ahodo pi ye di dwuma eso ho massage no so koso nya asem ketwa Dr. Hansen ne ma no 21st kedek kuma se omo po dwuma se yekwai ne fa ya de enkoda wo 15 branches and wo Ghana member na wo bo amanfo tu on ya de ase enkanka ne sciatica no kuma se ahwa wo basis wo dabraka wo de Sompa TV Sompa FM no na wo abrosa kuro mo bo ase cancer contest call Johnson enkan bo hu won wo ho sunwane kwanza techiman 21st kene cause miniu ko 21st kene omo ya de se odofo yenkotu ya de ase 0540311311 0540311311 women of faith was the Lord is our victorious banner. Women of faith was indeed the Lord is our victorious banner. Odofo awiye bremo hini adazwa one women of faith o maka manchirim na se de wosi bompa ye no mpa ye di mpa ye no eyi amanfo free won punchirim enkaka wona opa funu awobaram odofo enya asem ketwa kra na wo mama ye nyina nya no nteye se he anopa nunum no wo mo bompa ye wo TikTok no so a enya asem ketwa wodofo kupo twedi ampo wono ankasa Bible no say me enya mpa bo da biada eno na women of faith no hini adazo afa to mo so no na was 15th February ne 21st ekosi 21st February no wo bompa ye pa na dey twa 21st February no cultural center wodofo brei be bia wo biada wo to safro abrochi mam nyina bra na da no emma nyankopon eche no enya asem ketwa wo say communion wine na ade beba ye de be yakwankyere na eba no abetumi abeto yam na aso otumi awo afa ho afa oba wotumi atri eba ne bi women of faith any of ni adazo na semen kan kyerɛ sa was women of faith was indeed the Lord is our victorious banner. Apostle Dr. Amegase Odo na dia Amegase Herbal and Spiritual Center eba ye apostle na apostle se men kan kyerɛ sɛ hwe haban nim no nso nim haban pa se ye kan haban no dia apostle Dr. Amegase eno dia ya dia wosa no nyasem ketwa wo se hwe kidney no ha na ha wo adwere aka ne ho na fibroid no kra de ne HIV wo to agu oba nyoma enkoyi ewo widie no mu orofo hypertension na utimi se ohome no enyina so papa
duru baabi a say pressure no na any asem asem kase pa diabetes no how na eduru baabi a utumi so wani waso awurade nyakopo apostle say Oforisuo ya de bibrebia da utumi so honam edodo a me apostle Dr. Megashi makro na wowo ewukuma se ha na one post station dada no na ebe ho yenkwa ne afi asem enkoda apostle Dr. Megashi no VG studio se benkan cho se aponto ne abadi to ne ayo ni nyina na wotwe de no nyina da obema nkai dum na say wo ma video anase photo na watimi de ado nchirikafo na dacha nkwa mabi no omso atwa na omso de acho nchirikafo na chese do VG studios de adwuma wo ye no over ages na edaso ewo ho echepa na nanu o hema wu ye na me hu se do VG studios wo mo bo adwuma pa ye Ghanaian film na wo shoot kura no a do VG studios break no be ko mo apa ha orofo wo nkran yu malam abase kokuro street ni so pe na ubehunu wo malam abase 0574715778 0574715778 the VG studios na mekan for na media mam wodofo enije ba ye nom sagie ani o sa na awrofo so ba so ye nom sa edegi ani wodofo mekan for club ya man wate eno ni bia Ghana for ennom a omnya wo ha bia se uti be pa wo hangover be cho debi san se ye hwe Ghana woda no ene ye club ya se de be ya Ghana for benom na onya wo ha bia wodofo aponto nya badi tuo ni nyina da ye club ya ene de serve wo ho bia enoa ene club oba pemfo timi enum club ya sa na oni fie no watwa club ya no emfa wasem enkoso bia enoa ene club ensem sisi o abrabo igbo bia mane wa mobi so amane kapape wo ye na dwuma kamo beduru bia bia se ho amobra ne de set tetere so ensi de bia da we aye kan maami esta oni ni kuno mesom fi omtimo tina da bia mka chom se dan hyekwa so mo bia ni brise ya otimi kyekere to so efiri se cement no di kosi ne dan watua uka wanfa ama no wako bia adwuma foforo a wode hwe oyire no mba ho ba bia calculation na ya koye no me ndembom ya start story no na bibi kasa kire me oyoba edine dano so no yedin kase wo Bible. I respect the name Esther. Nini onu maame ni nipadua no. Enti mesre maame ne se adwobreo. Ene de mde to fom papa. Sa edin ni kura no nti. Mpese mekeka akoma nimpi mesre no. Baby apaja aduro no. Enti na meka kire producer se yen kata nanim na yen kono rosa. Bagidigidi ameyi papa yanim sanse se duru samde maame ne picture no baba beto so a papa onso bayi nanim tietie antimesre maame no ani diem die wonim no kanche se Oforisuo Aboagye mesre no mensa gumesa yem me de ani die bia se fata se ka me maame na tiase ena kode ka fi abohe maame me ntwetwe no saa ohwe no ka asembe na abranti nya kwankosi ni da mesre no do nim ni biom na beti se ne de maka no ne de ma fa ma ne so saa adwobreo se no a 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 you be beka so Oforisuo no ato ne bo ase ya na nyese bia me ni respect ma mema me wo respect ma obi ana e ma ho ka ya na mamua papa baby me ma me wo bia no Nyankopon fa ne kra emfa nsi yi 0551931931 0551931931 0548931931 yenko emfa nko yanim ma me esta fa papa no sument no ma no wate na ontumi pe baby fa ne hire ene ne ma enso ensi na dachi bi nkodai anyembo mesere wa Asem 0551931931 hello what is happening? Asem sunu gugu sa na Ghana de nsu to bia na BBS sa na abruchiti ada Asem hello
Baby afrefre udi katachi yeti o. Oforisuo be ma. Ye. We dey na be kwan so be God. Okay. Papa Percy. Okay. People Oforisuo be ma no kwesem nyame ni se otamema. Oh, Osei. Otamema cherese. Otamema be God me na make akero. Otamema. Metamu kwaye ba ko pe. Nyambotre Oforisuo me so nyambotre. Metamu. Kasa me tini na. She aho brasia sama udi kan oba be tua atumia joni yonko pe mesika sawo disment be mano and the sika me ye frema ni kra wo say ye na da Asem Mpe wo galam say afe wo dina ye ni mu ka tra ye so kunu kwa abrochire Oforisuo be ma 2020 get a producer kan ye no be God I put it to you say na be ye ni dia ye na the factory kwa be studio hono ade where me so demonstration Ukwe make a ton of Zumba. What is changing a big God may catch them all. But the pastor of the video. Big God, I do brave. Yes, so everybody, Osmania may have done my work here. The only room by the year. After all, Quaya Mopaso Cano. So your bow, your bar, you are bad, no move them up. Oh, Big God. Record demonstration about Big God, my crown. Big God, I do my nose bonnet. Hello. Majo Swe Bru. Mammy, me and you. Oh. I yet you, pa. Yes, my son says, Papa. Can what the Jima cry, that me when I won't be doing. That's what this is, man, and made the first one dancer. Without senior Jima Palm. No, okay. Hello. Oh, 2-9 ready, uncle. Hello. Baby, I can't say free with the mammy. I can't say free, I just so. Hello. Yet, you, pa. You have to free of the mammy. Can't say the pa. That's free, I just so. Yet, you. Of course, ye. But I want to say, Yammy will to me, Cassie. And then, man, with the hands are full. Where do you need to me favor and a cacra Pigod to bobo me park is we. Oh, yeah, ni dinu ntina me se me se na adwobre o so no sade me kokan ye no Pigod so obey demonstration wo me so madam no se dem sie madwuma no ni ke ke zan kam di tuja oh what Esther Mami Esther na idini e Bible mu din tina me respect idini wa anya de nya sa na ye no wa anya de hello baby afrefre udin mama transfer hello ma wani o pacho mama transfer ye transfer ansa na ye area yo pacho mama don ya Joshua Buru mame me pacho tomato ton me ton bi na bibi biton bi mo mi din na de tiene say obi be toto wa na o chase kana e bo ma unya ska kwa di fan yema bebre okay because we going to be top 500 go Emma e bo ma uti ni ye aduma ni ma me ska ro betimi atua tani die ma won twa ma papa no don't define the because that time now tua ma no o de fan yema Emma ni nyanfa so enti ro betimi atua ma papa no because I look up bo ma uti bi ya aduma ni yi se me tore de man ye tia no akate foni na ye papa no na de bo se me to ye anti mami Esther no betimi atua
obetumi atua mana na enye wo na okasa no ahye dan so frefre adwoso yi acho da bi ayo nem tetafo sana me susum kasa kire me ka se wo a ayo eto betumi atua mana abro so wo obetumi atua to otua akete na utua do a no mo di fight cement no eno mo ti ka botan no etua to ye mede etua to ye mede na bia no e business no okay na ma se ka to okay to be atua to otua okay na je se obi beto no meje ya itima business na akosoro okay hello aya asem kese pa ma master wo mamponten right obetua me ogidie pa ogidie so obetua sanse wanya agi atum nku ade ontimi mfa Oforisuo Aboagye me ne mabadwafo ano ngofom da biada me koka kakra man enam gidie bi amenyama edin da no so no me ye nyamane aya asem one also 0554931054893193 yesterday a Cedar Worship Center ono ena di nyame asem wo emu hwampa enso ede eba anopa bia first service e was Sompa 93.1 a Cedar obetenenka nyame ngo sra wo no so se Cedar na bosome so kura ne nkomo a wodi no kura na ya na ye me fe no bosome so a ne nkomo fe se a Cedar wonderful medical catcher say hello yako computer so dwedi mra sisi ha ande saba ewo mo bodi ni ma nke kwana mo ba ko se ana mi di asemesio kanu pa no na sa na me so ya na wode me ebre na adi me nkwa no Kingdom Garlic Bitters no benefit wine oso ko tawo de abrewa esma ma abrante ni chuve wonanti kakra na wabre no Kingdom Garlic Bitters ene ni capsules ni ya hode abre bia Kingdom Garlic Bitters ene ni capsules asem bia yehu edeben wo hu ama wani agise senior na my wife company one personal Kingdom Ginseng Power Capsules nti sesia mpaso aye Kingdom Ginseng Power Capsules emani gie ni asumdie befi abrebia obabia o de po ahaw no edro ba kupa wuhia ne tremendous capsules esiesie wu ma wo ye obasima edro yi wo benya bi wo bia ye ton no bia Kingdom Herbal no challenger. Okay, ya mahwefo ne atiefo nyina akwa babiem ebade asantemaja tum aha ena yede Sompa Asem Mpe Nipa no ebese nyame ya doma bo chena ye wukuada wati ase chena eyo brayo pon chena chena obrayo kon wantie bia wa ha ho chance ano be hye ano ebeye nam chena eye ye fene say adwiritia prophet Joseph Opoku chena counseling chena ye nyina ye ko ni akohwe hyebrem ade na wonko na akohwe hyebrem amanfo agena tumu anya asem ketwa mamponten adwiritia anya asem ketwa ewo hokora ho na nyame tumi eye adwuma ene oti the nations akanka producers ye no mo edi dwuma en kwanta bisa Isaac ye gina kwanta so twemani ho a ye gina ye no ene dwuma di akokama pa kokosachi yabo Fletcher production room ho eno makaja gum anya asem ketwa na woko MC ahoso so a Azuga America man na sengete nkoa no de namfia na ekon no bofa no sana pneumonia so mu a brade nyankopon abrante efre no King David wono so ewo ana King Solomon wono so ewo MC aho banku aduane ko na abrante odi na accountant no one say chinchim fidie de mai Obed on the chinchim fidie no ede emaye kofro bofu mpa ba ma so ketua bi pebere nan say abogi fosu 19 fosu menam tie dwam na me de Sompa Asem Mpe Nipa ekọ boshe asare so together as one eyekuo bi aba news wa me akuso afem tra astrotef na nya asem ketua orofo brabejo bi wate na eduru ba bi ya fa ho ejija together as one ya fa ho ejija ya fa cha kese enkoma akuso
na boga ene ne wife so yenchia wo mom free Canada ene be Oforisuo Aboagye me ma pamfo yakam ye long time